Aka kanya tuvugana hari umufana umaze imyaka 5 aribwo atangiye gufana ikipe ya Arsenal, ariko muri iyo myaka 5 yose akaba atarigeze abona ikipe ya Arsenal itwara igikombe cya Champions. Hakaba hari n'uwundi noneho umaze imyaka isaga 10, ariko nawe muri iyo myaka 10 yose yafanye ikipe ya Arsenal ntabwo yigeze ayibona itwara igikombe cya Champions. Bigatuma abantu benshi bagende baza Arsenal ko ari ikipe ikomeye, habura iki kugira ngo iyi kipe ize kuba yatwara igikombe cya Champions. Rero murabona uko ibihe bigenda byicuma, ikipe ya Arsenal ni ikipe igenda ikundwa n'abantu benshi cyane. Abenshi mu rubyiruko ushobora gusanga bafana ikipe ya Arsenal. Mbega Arsenal ni ikipe ifanwa n'ingeri zose, ariko ugasanga ushobora gusanga mu bayifana mu myaka 10 cyangwa se 15 iheruka nta muntu n'umwe wigeze ubona ikipe ya Arsenal itwara igikombe cya Champions. Ngere rero tugiye kubona muri iki kiganiro nitwa Ari Rwanda, ngiye kugeza bimwe mu bihe bidasanzwe ikipe ya Arsenal yagize ndetse n'igihe iheruka gutwara igikombe n'amayeri yakoresha kugira ngo ize kuba yatwara icyo gikombe. Abantu rero bafana ikipe ya Arsenal n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, nicyo gihe ngo mutere agatebe mwicare kugira ngo mbaganirize amateka n'ibihe bidasanzwe n'uduhigo iyi kipe ya Arsenal yagiye ishyiraho kugeza n'ubu, akaba ari nta yindi kipe yari yagakora mu Bwongereza. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, ndasaba ko akanda subscribe. Akamaro ka subscribe ni ukugira ngo ikindi gihe nsoye indi video cyangwa se ikindi kiganiro uze kukibona bikoreye, kuko iyo kigiye hanze YouTube tuguhereza notification kandi iyo video ukabasha kuba wayibona mu ba mbere. Iyi kipe ya Arsenal rero mureke tuyiganire duhereye mu mwaka wa 2003 muri saison 2003-2004 ubwo ikipe yatwaraga igikombe cyayo cya Champions. Iyi kipe ya Arsenal ijya gutwara igikombe cya Champions 2003-2004, ikipe ya Arsenal yashizeho agahigo na n'ubu kagihari, kuko iyo kipe cyarageze bayitazira akazina ko kwita Invisible. Yabayise Invisible kuko ni ikipe yari imaze gukora amateka akomeye cyane, kuko iyi kipe yakoze agashya ko gukina imikino yayo ya saison ikayirangiza idatsinzwe. Uri kubyumva neza, gukina umwaka wose ugatwara igikombe udatsinzwe, icyo bita unbeaten. Iyi kipe mu mwaka wa 2003 yaje gutwara igikombe bayitazira ku kazina ko kwita Invisible. No kuvuga Invisible nyine yari imeze nkaho itagaragara, ku buryo igihe cyarageraga andi makipe babaga bahanganye bakaba bati se iyi kipe ntabwo igaragara kuki idatsindika, ntabwo ibaho. Bayitazira gutyo rero Invisible, kuko iyi kipe gutsindwa ntabwo yigeze ikina n'ikipe nyine bivuge ngo Arsenal bayitsinze no 2-1 ngo Arsenal nyine ngo bayitsinze ngo ni 1-0 ngo nyine itakaze amanota 3. 2003-2004 Arsenal ntiyigeze itakaza amanota yayo yose 3. Ndaza kubanyurira muri detail kuko mu mikino yagiye ikina yose ya Champions ikipe Arsenal 2003 yari imaze kunganyamo imikino 12 yose muri saison. No kuvuga mu manota yatakaje ntabwo yigeze abura yose muri iyo mikino, kunganya imikino 12. Icyo gihe bahitaga Invisible, ntabwo byashobora ko ikipe yikuragaho amanota 3. Icyo gihe rero ikipe bajya kuyitazira ku kazina ko kuba ngo ni ikipe itagaragara. Abantu benshi bizera ko ashobora kuba ari amarozi yakoresha, kuko nta ikipe mwahuraga ngo uyitsinde ugende, byarangiraga niba wanayibanje ikakwifura mu kayagabana. Ariko si ibyo gusa byo kunganya ikipe, kuko byarangiye yatsinze imikino myinshi inganyamo iyo mikino 12, kuko mu mikino bakinye ikipe ya Arsenal yatsinze imikino 26. Ndagira mu byumve neza, yatsinze imikino 26 y'amanota 3 muri saison, inganyamo imikino 12. Nabivuze nta kintu cyo gutakaza cyabayeho n'umukino n'umwe. Nta kipe Arsenal yigeze ikina ngo yitsinde umwaka wose urashira ikipe ya Arsenal yegukana igikombe cyayo cya Champions muri uwo mwaka. Kuva ubwo rero iyo kipe ya Arsenal ikimara gukora ako gashya n'ako gahigo ikakandika muri Premier League, ikipe ya Arsenal
yagiye ivugwaho ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ikintu kimwe ndibuze kubabwira, buriya Arsenal ni imwe mu makipe adapfa kuba yakwirukana umukinnyi ngo imugurishe cyangwa se yirukane umutoza mu buryo bworoshye. Oya, ikipe ya Arsenal ni imwe mu makipe yihangana igahereza umuntu igihe, nyuma y'igihe ibikorwa bye byaba bitamuvugira akaba yayisohokamo. Ntabwo ari nka ya makipe tubona umutoza araza agakina, hari n'abagendera amezi 6 cyangwa se umwaka umwe ngo sezo yatakaje agahita agenda. No, ikipe ya Arsenal nk'umugabo uyifite aka kanya Mikel Arteta imazemo imyaka 7 ariko nta gikombe cya shampiyona aratwara. Kandi ikipe ya Arsenal aho ibera mbi, ni ikipe idakunda gusinyisha abatoza nk'uko nari maze kubivuga. Irakugumana mu bihe bikomeye, mu bihe bibabaje ikakugumana, ikurekura mbega bibona ari ibintu byagoranye cyane. Ikipe ya Arsenal rero mu rwego rwo kwihera mu mizi, ni ikipe imaze igihe kinini cyane. Ikipe rero yabayeho mu mwaka wa 1992. Ni ikipe nkuru cyane papa, ni ikipe reba igihe cyose gishize, ni ikipe nini cyane murabyumva. Kurabona ikipe rero ijya kubaho mu mwaka wa 1992, ni ikipe yaje kuba ishirwaho n'abakozi, kuko nta bakozi bayishinze bakoraga mu nganda, kuko baje kuba bahitirana aka Casino de Gunners cyangwa se Arsenal, ubundi akenshi babisobanuye ububiko bw'imbunda. Ni ikipe rero yabayeho bigizwemo uruhare n'abantu batari bakeya, nk'uko ushobora gusanga ari umuntu runaka washinze ikipe nk'ayandi ma ekipe tujya tubona ku ruhande. Ni ikipe yashinzwe n'abantu kandi b'abakozi bavuga ati twereka dushireho club yacu tuyite Arsenal. Tuvuye rero mu buryo ki Arsenal yaje kuba ibaho, reka tugaruke mu bimwe mu bihe aba batoza batoje Arsenal bagiye bagira. Iyi kipe ya Arsenal ijya gukora ku gacyaro ko gutwara icyo gikombe cyo muri 2003-2004. Ikipe ya Arsenal yari ifite style cyangwa se tekinike, yari ifite uburyo bwihariye bwo gukora icyo bita procession. Ni kwa kundi ikipe mwarakinaga ikakwima umupira, yakwimaga umupira ku buryo washobora gusanga ikipe ifite procession ya 80-20, yarakudominaga mu buryo bwose bushoboka. Ikindi yabaga ari ikipe atari ikipe idefanda, yarakwatagaga ukabutana yaka umupira ku buryo yari ishobora kumarana umupira iminota yose ishoboka wowe utarawukora. Iyi kipe rero mu byatsindishije amakipe muri icyo gihe rero byari birimo icyo kintu cyo gukora procession, ikagumana umupira cyane, bituma weho wumva uwushaka, hanyuma waza kuba wawushaka bigatuma wirekura wese ushaka umupira kuko uri kubona ko utari gukina, ikaba yagutsinda ku bw'iryo kosa. Rero ikipe ya Arsenal rero nyuma yo gutwara icyo gikombe yagiye izana abatoza batandukanye, ariko ugasanga niba abatoza nyine batasinye amasezerano ari permanent nk'abo batoza ba Unai Emery bagiye muri Arsenal 2018 akayivamo 2019, abo nibo bari bafitanye amasezerano na Arsenal. Hari abandi rero bagiye baza nyuma yuko iyo Arsenal imaze gutwara icyo gikombe. Tugeze mu mwaka wa 2018 Arsenal yazanye Unai Emery kugira ngo baze kuziba icyo cyuho kinyuzemo idatwara igikombe. Gusa nabyo biza kwanga. 2019 bazana Freddy utarayimazemo igihe kinini, kuko yayinjemo 2019 ayivamo hari guhitazamo umugabo yifite na n'ubu bita Mikel Arteta. Mikel Arteta rero ikintu amaze gukora Arsenal mu myaka 7 ayimazemo ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo muri uyu mwaka Arsenal ishobora kuba yatwara igikombe cya shampiyona igatwara na Champions League. Mikel Arteta ibintu ari gukora aka kanya bimutwaye imyaka 7. Gusa dusubiye inyuma gatoya, ubwo iyi Arsenal yatwaraga igikombe cya shampiyona mu myaka isaga 3, uyu mugabo Thierry yamaze ikipe ya Arsenal, ni Thierry Henry wakiniye ikipe ya Arsenal mu myaka 3, yari arimo yabaye top scorer kuko yatsinze ibitego 39 mu mikino 51 yakiniye ikipe ya Arsenal. Ni umukinnyi w'ibihe bidasanzwe Arsenal yagize guturuka yatwara igikombe kugeza na n'ubu.
Ngarutse rero kuri Mikel Arteta na squad afite kuri ubu nona na position yuko bahagaze gutwara igikombe cya shampiyona na Champions League, ni ibintu bishoboka cyane 100%, amahirwe arahari. Arsenal ijya utwara igikombe cya shampiyona ari ikipe yatakaga ikakudefanda, bakora icyo bita special feelings, ni kwa kundi abakinyi baryoherwa no gukina umupira bakawugumana, ku buryo ki bumvaga nyine ko bakinya rukuna abakinyi bakina bagatsinda ariko batumvisha uburyo bwo gukina. Ikipe ya Arsenal rero mu mwaka wa 2003-2004 bagiye gutwara icyo gikombe kugira ngo bamare n'icyo gihe cyose batsinda amakipe bataratakaza n'umukino. Abakinyi b'ubwabo babyumvagamo ko ikintu cyabo ari ugukina gusa, nta yirindi hangana bafite. Icyo kintu rero cyo kuba bakwataka kandi abakinyi bagakina bisanzuye, nicyo kintu cyatumije Arsenal itwara icyo gikombe. Ikindi kintu cyamotivaga iyo Arsenal iza gutwara icyo gikombe cya 2003-2004, Arsenal yari mu bintu bijyanye na financial yari yarubatse stade ya Emirates, ku buryo bari bafite motivation kuko bari bafite stade yabo bari bayibonye ya Emirates. Ikindi kandi Arsenal ni ikipe nubwo atari ya mbere ifite abafana benshi hariya mu Bwongereza, ko ni ikipe ifanwa n'abafana batari bake, kuko kandi tuvugana Arsenal hariya mu Bwongereza abasaga miliyoni 11 nibo bafana ba Arsenal bazwi bayifana bihoraho bya Arsenal. Urumva ntabwo ari abafana bake ya miliyoni 11 ba Arsenal. Iyo kipe rero ya Arsenal yari ifite stade nshya, ikayibona niyo motivation y'abafana kubona ikipe iri gutsinda umufiririzo, iri gutsinda amakipe imikino 26, nta gutakaza umukino n'umwe, n'uruhare rw'abafana rwabaga rurimo, ndetse niyo mikinire y'icyo gihe yuko yari ikipe ishobora gukina yakwandagaje igumana umupira cyane, ku buryo iyo motive y'abafana no kuryoherwa n'umukino byabaga biryoshye cyane, ku buryo nta kuntu itari kura yatwara igikombe. Rero bimwe mu bintu byayifashije harimo iyo motivation yo kuba babonye stade yabo, ikindi hakazaho n'abafana bayishyigikiye bakayigumira iruhande, ku buryo nyine byari ibintu biboroheye cyane bitewe n'ibintu biyumvagamo ko ari ibintu bishoboka cyane. Gusa igihe kirahita, hacamo igihe kirekire baravuga ati Arsenal bibaye iki kandi ko imyaka ikomeje kwisunika itaratwara igikombe cya shampiyona, igaheruka icyo 2003-2004, tukaba bigeze 2026 itaragitwara. Arsenal iri kuzira iki? Bazanye abatoza batandukanye n'abavuze bari harimo ba Unai Emery na ba Fred. Aka kanya ikipe ya Arsenal ifitwe n'uyu mutoza Mikel Arteta umazemo imyaka 7 gusa. Aka kanya akaba ari gutanga ibimenyetso 100% ko ari buzotwara ikipe ya Arsenal imaze imyaka itari mikeya, agiye kongera kwihesha igikombe kuko Arsenal imaze imyaka isaga 26. Uyu mutoza Mikel Arteta umaze imyaka 7 agiye kwihesha igikombe cya Premier League mu myaka 7 imazemo. Ikintu rero uyu mutoza Mikel Arteta yakoze kugira ngo abashe kuba yakubaka ikipe ikomeye, bimutwaye imyaka 7 kuzana abakinyi, akazana tekinike nshya. Murabibona ukuntu Arsenal ari imwe mu makipe yizerera gutsindira mu mipira y'imiterekano cyangwa se biriya bintu bita short spaces, ni ukuvuga kwa kunda abakinyi Arsenal murabibona nyine akantu ikunze gukora bagiye gutera imipira y'imiterekano, ukuntu bipanga. Icyo kintu rero kimwe mu bintu Arteta yazanye muri Arsenal ni ikintu gishya kitahozemo. Arsenal ntabwo yahoze ari ikipe icungira ku counter attack. Ikipe Arsenal aka kanya nayo ni ikipe yo gutinya cyane mu bintu bijyanye n'amacounter attack cyangwa se na za kufura z'imiterekano. Aka kanya ifite abakinyi beza bashobora kuzitaremo ba Declan Rice ndetse na Bukayo Saka. Ikindi kintu Arsenal uyu mutoza Mikel Arteta yakosoye, akazana bamwe mu bakinyi batandukanye barimo ba Gabriel Jesus na ba Zinchenko.
aba bakinnyi bahoze bakina ikipe ya Man City, ariko bagiye muri Man City bizeraga ko bazabona umwanya uhagije wo gukina. Bageze umugabo bita Pep ntiyabaha umwanya, baza mu ikipe ya Arsenal yari imaze imyaka 26 atwara igikombe. Bakumva ko nabo ni ishyaka ryabo kuba bafasha uyu mutoza Mikel Arteta uyimazemo imyaka 7 adatwara igikombe, nawe kuba baza bakegukana igikombe cy'uyu mwaka. Uyu mutoza rero Mikel Arteta, ikindi kintu yongeye muri ekipe ya Arsenal kitahoze kirimo ni ikintu bita pressing, cyangwa se kugushiraho pressure nyine bakakwataka cyane, bakaguhabya isaha n'isaha buri segonda, bakaba bari ku poto ryawe bavuzamo ibintu by'ibihuha by'amashoti. Icyo kintu rero uyu mutoza Mikel Arteta ni ikintu kijyanye na pressing ari hejuru cyane muri ekipe ya Arsenal, kuba yarakizanye muri ekipe ni ibintu andi makipe arusha cyane. Ikintu kijyanye na pressing n'ikintu kijyanye na rating, kuba abakinnyi birukanka mu kibuga Arsenal usanga yadominye mu mpande zose. Arsenal y'uyu mwaka irakubyiga mu buryo bwose bushoboka, naho wayicikira. Tugarutse ku rundi ruhare rwa kabiri, usibye kuba Arsenal imaze imyaka 26 atwara igikombe cyayo cya shampiyona, Arsenal buriya nta gikombe cya Champions League igira. Arsenal kuba idafite igikombe cya Champions League si ukuvuga ko yabaye ikipe y'inyantege nke, aho ku ikipe yagiye ihura n'ayandi makipe yari ari kwiyubaka. Ndibuze kubabwira yahariya muri Espagne harimo nka za Barca ndetse n'andi makipe yo ku mugabane w'Uburayi harimo nka za Chelsea. Nta makipe yagize ibihe bikomeye mu mwaka wa 2006. Ni amakipe yari yariyubatse cyane ku buryo rukomeye. Ikipe ya Arsenal rero yakoze ibishoboka mu mwaka wa 2006 igera kuri finale ya Champions League, ihahura n'ikipe ya Barca 2006 ya ba Ronaldinho. Ronaldinho buriya ni umukinnyi wa igihe cyageze akinira Barca agafata isi yose muri rusange, abantu bose bakagenda bakajya bicara bakareba Ronaldinho ninde. Ikipe Arsenal rero nyuma y'iyo myaka yose rimaze atwara igikombe cya shampiyona, ikagira amahirwe ikagera kuri finale. Gusa kuhagera kuri finale igahurira na Barca iri mu bihe byayo ifite ba Ronaldinho n'abandi bakinnyi bakomeye, ikipe ya Arsenal byaje kurangira umukino wari wabahuje na FC Barcelona igahura na ba Ronaldinho bari mu bihe byayo. Byaje kurangira ikipe ya Arsenal itsinzwe ibitego 2-1 itaha gutyo. Ikipe ya Arsenal ntiyatwara igikombe cya shampiyona. Muri ibi bihe bikomeye nta kipe yari mu Bwongereza yari ishobora kuza ngo ikange yano makipe yo muri Espagne, kuko yari ibihe bikomeye ba Cristiano bari muri Real, bande ba Karim Benzema. Nta makipe yari yaragiye ariyubaka, ba Ronaldinho bari muri Barca barabicaga bigacika. Ikindi kintu cyagiye gikora kuri Arsenal muri ibyo bihe yagezemo igiye gutwara Champions League bikarangira byanze. Buriya ikintu Mikel Arteta yaje kuba akemura muri ikipe ya Arsenal ni ukutubakira umukino ku mukinnyi umwe, nk'uko uyu naje kubabwira Thierry yabikoze. Uyu Thierry Henry agaheka Arsenal bagatwara icyo gikombe. Ntabwo ibyo bintu byo gufata umukinnyi umwe agaheka ikipe muri Arsenal none hari ko bikimeze. Akanya tuvugana Arsenal iratsindirwa n'abakinnyi bagiye batandukanye. Bimwe mu byakoze kuri Arsenal 2006 nuko yagenderaga ku mukinnyi umwe, byaje gutuma ko umukinnyi wawe undi wizera mu gihe adahari ushobora kuba watakaza umukino. Icyo kintu rero uyu mutoza Mikel Arteta yaje kuba agikura muri Arsenal, ko tugiye kureba none ku manota 50 Arsenal ifite mu mikino ndakeka ari 22 imaze gukina. Ibitego ababitsinze ni abantu bagiye batandukanye cyane. Icyo kintu ni kimwe mu bintu byagora andi makipe, kuko nta mukinnyi ushobora kuba ati dufata uyu nitumufata ikipe yose tuba tuyifite. No, umudefanseri araza akagutsinda kuri ya mipira y'imiterekano, batera indi centre ndende. Arsenal ibuni ifite abakinnyi bazi kwirukanka, bazi gutera ama contre attack. Icyo kintu cyo kuvuga ngo Arsenal ni ikipe ikinira ku muntu umwe, ntabwo Arsenal none hari bwo bikimeze. Ikindi kintu kandi 2006 hariya mu Bwongereza ni nabwo ikipe ya Chelsea nayo yari iri mu bihe byayo ikomeye cyane. Arsenal yagera muri Champions League ikahura n'izi kipe za Barcelona na za Real, ni amakipe yari akomeye cyane.
Arsenal yaje gura n'ikintu cy'imvune cy'abo bakinnyi nari maze kubabwira, bari baragiye bayikorera ibintu bitandukanye bigatuma bafata nk'umukinnyi umwe cyangwa babiri bakabahekesha ikipe. Icyo kintu cy'imvune rero cyaza kubaho kigasanga ikipe ya Arsenal ivuyemo gutyo. Kuri ubu rero uko bucya bukira ikipe ya Arsenal ni ikipe ikomeza kugenda yibikaho abakinnyi n'abafana, ariko abafana bari hanze y'Ubwongereza bafana ikipe ya Arsenal ni benshi. Na bafana ikipe ya Arsenal ni benshi kuko babarirwa muri miliyoni zisanga kari abafana benshi cyane, ni miliyoni zisaga 43. ni ukuvuga abafana base babandi ni abafana nyine batari hariya mu Bwongereza bayikurikirana nyine tu habe ku mbuga nkoranyambaga zabo za Arsenal, ndetse muri rusange n'abafana Arsenal atari mu Bwongereza gusa n'ahandi hose ku isi. Ikipe ya Arsenal ifite abafana basaga miliyoni 43, urumva ko atari abafana bake. Icyo kintu rero cyo Arsenal yaje kuba ikebura cyo kuba yakubaka iyo pressing, ikazana ikipe idashingiye ku mukinnyi umwe, ikazana izo systeme zo gutera imipira y'imiterekano, ikazana iyo pressing. Uyu mutoza Mikel Arteta akakanya ari ku mwanya wa mbere muri Premier League, ndetse nta n'umukino aratakaza muri Champions League, ari byo bimuhereza amahirwe ko uyu mwaka mu myaka ishize ari 23 ko Arsenal ishobora kuba yatwara igikombe cya shampiyona ndetse ikaba yatwara n'igikombe cya Champions League. Rero nimba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndasaba ko akanda subscribe tukajya tubana buri munsi.